Chinese food store pumat Chinese le mason si bunai lo la pen decoration palang mission sen lo sab oge sita yo la highway lo angke kahani bangai ang khan du po ta ba mo bunai bom lo kahani ke la pen lo non marwe ke jang so ali ni phone to lo arwe ke jang ekdom nang ni pin ke arwe jang le customer nang chon bang lo muti hem pen hong ke ekdom la ana ki ong kabunai nai te di la twar ke tamatum ha la pen te bok torai thansi ronun elo ake joy pen angke la da ko tum ke di ekdom momo sarlo ta mosola do pik nahi la pen acha da hormu ta mosola si ke chobisi angke ni tum ke Chinese food ke la an mosola choche me te di jang thu la hai la an choche me te di angke la tum ke jang thu jom puning mosola jom puning pu ekdom ipeng no lab lo kabunai ta Uson ma ke pachomi thegi mane ke choge ili tumbang ke Chinese food polote chomi sen lo mate di sita lada ka tum ke Chinese food long ta mosola jang tu chom pik ni pheng no lab longe adokan ka so asap so store angke la tumbang ke bara mane ake thege thya restaurant lo sona mane amosola la son kupipini thang chinu dun de lo angke uson ma dokan ka suni pen ni ekdom ni pheng no lab no dak dokan ka solai ho lang det bo jong si mesen pote dak topo jong si lan suliu elo pote di phuche ban det pote phusi bunai rong ko support thanang li tum